Ovdje se počinje feminizam i ženske studije i sve ostalo. Ćao! Zdravo! Pa cijenim ovaj moment. Hvala svi volim. Poštovanje, mi smo se već upoznali. Mi se upoznali. To put je. Čekaj, sam ja razumila da je Igor. Dobar večer. Pišti ovaj novitar. Ne treba se ništa. Nego se onda pridružiti. Kako znaš, ja se upoznala. Mislim da nisam. Adriana, drago mi je. Dobro, vi izgledate. Pitanje važnosti feminizma, odnosno feminizama, kako smo to i naslovili, budući da je teško, zapravo i nemoguće govoriti o nekom unificiranom obliku feminizma izvan one opće poznate, premda ne i opće prihvaćene činjenice da je on u osnovi pokret za ostvarivanje prava žena i dalje je jedno od najaktualnijih i najvažnijih pitanja u vremenu kada je srednjovjekovni moral sve više prisutan u 21. stoljeću, čak u određenoj mjeri institucionaliziran, pa stoga govoriti o feminističkoj borbi za ukidanje opresije i strukturalnog nasilja, a ne dotaknuti se onih žarišnih točaka koje izravno ili pak podmuklo održavaju tu opresiju, bilo bi nekorektno i metodološki vrlo problematično. Primer sa kojim ću ja izaći dolazi iz Brazila. Međutim, on, kao što ćemo verovatno to negde makar i u diskusiji dotaći, vrlo ima svoje odjeke na Balkanu. Dakle, primer je relativno recentan iz novembra 2017. godine. Reč je o konferenciji koja se odigravala u okviru nečega što se zove Međunarodni konzorcijum programa u polju kritičke teorije i taj konzorcijum sada u čitavom svetu organizuje konferencije. Prva konferencija se odigrala prošle godine u Bolonji, druga u Sao Paulu. I, dakle, Brazil, Sao Paulo, Judith Butler je, svi znamo to ime, jedno od najvažnijih, najpoznatijih imena feminističke teorije. Ona je u ovom trenutku jedno od najvažnijih imena i ovog konzorcijuma i dakle jedna od troje organizatora konferencije u Sao Paulu koja se ne bavi feminizmom, ne bavi se rodom, ne bavi se ukrštanjem religije i feminizma i tako dalje. Naprotiv, naslov te konferencije je O fins de demokrasija, odnosno o krajevima ili ciljevima. Dakle, imamo jedan plodni ambigvitet ovde sa kojim se i igra naslov te konferencije. Svedočimo nečemu što izgleda kao kraj demokratije i pravi je trenutak da se zapitamo koji su zapravo ciljevi demokratije. Ja bih ovdje htjela, znači neka novija istraživanja, dobro, možda i samo stavljanje u pitanje teorije sekularizacije, tog dijeljenja sekularno-religijsko ili Peter Berger koji kaže svi mi žongliramo sobjete manje više zbilje na različiti način. Ziljka i ja smo to davno uobličile u knjigu I vjernice i građanke. Osjećamo se i kao jedne i kao druge. I kad pogledamo vjerski feminizam od samih početaka, zapravo žene vjernice od samih početaka bile su uključene u pokret emancipacije i to je vjerski motivirane. One su branile na temelju svetih spisa prava žena i govorile ne možete nas isključivati jer u spisima na koje se pozivate ne piše tako nego piše ovako. Čini mi se da ne postoji niti želje niti volje za dijalogom sekularnog i religijskog feminizma i naprosto se ne vidi uopće nikakva korist, iako evo Rebeka je na početku rekla da je važno ako hoćemo da nešto napravimo, samo možemo zajedno napraviti. Nije bitno iz koje je moje polazište, šta je moja motivacija, kao što nije bilo bitno za Elizabeth Cady Stanton kad je 1846. na Seneca Falls izdala onu deklaraciju o sentimentima, je li Biblija bila njen background ili ne, bilo je bitno da se žene pokrenu, da ostvare pravo glasa i da se zalaže za emancipaciju. Evo, preporuke svakako da i u mjesecu maju budete s nama i da pratite nas i na Facebook stranici i na stranici TPO fondacije i Imica. Hvala vam.